dab-dabang mumpung dewe karialik melajah ningkahang awak darme patute gugonin ede jumbo pati iri dule kapin anake lacor ede bonggan teken awak lagu teke ucap riri ale ayu tutur anggon menyiratang saling ingetin pina kecihne sampon side nelebang dewe rase bakti tulus ring guru aji sane kebaos
kan sekitar Bakar Bali TV. kacang tinggi ya tadane. Jangan Pak. Ini nasi, ini siapin. Lupa itu gede.
Om Swastiastu. Titiang mewakili saking Semeton Yoga Agastya, ring paguyuban Yoga Agastya. Rahino mangkin titiang lang Semeton terang sami wenten upacara pemlapas gedong suci Linggi Hida Mahaburu Maharsi Agastya, ring rahino Purnama Sada Julung Wangi Tenewawu sampun memargi antar duk dumun sampun boleh ketuntun mangkin ngelingyang malih ring ida pengatanan Mahamuru. Inggih punika acara rahina mangkin punika pidato tiyang saking asane nganganin Semeton Yoga Agastya dumugi sareng sami keluarga besar Yoga Agastya mah iraga sareng sami ngemangguhan kerahajangan dirgahayu dirgayusa Stata pulih waronugraha ring ida Sang Hyang Widiwasa. Inggih punika atur titiang suksema. Om Santi 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 Om.